mbere y'inama izatangira kuri wa kane mu Bushinwa igahuza abayobozi ba Afurika n'iki gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yavuze ko ubu bashaka gushimangira iterambere ry'ibihugu bikennye. Abagororwa 129 barapfuye, abandi 59 barakomereka bagerageza gutoroka gereza nkuru ya Kinshasa aha muri Kongo mu mpera z'icyumweru gishize. Amnesty International ivuga ko iyi gereza icumbikiye abagororwa 12,000. Umunyakenya Kevin Adam Kangate warukurikiranyweho icyaha cyo kwica umukobwa wari umukunzi we muri Leta ya Massachusetts hano muri Amerika, agasiga umurambo we mu modoka ye ku kibuga cy'indege nyuma y'umwaka ushize ahunze, yagaruwe muri Amerika. Dusubire mu burasirazuba bwa Kongo, hari icyorezo cy'ubushita bw'inkende aho abakozi bakomeje guhangana n'ikibazo kibakomereye cy'ibura ry'imiti. Umuyobozi w'itsinda rishinzwe kurwanya iki cyorezo ariko yavuze ko inkuru nziza ubu ari uko banki y'isi ishobora gutanga inkunga ya toni 115 z'imiti. Muri Nigeria ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli cyatumye ubuzima burushaho guhenda, kabone nubwo iki gihugu gifite ibikomoka kuri peteroli byinshi.